Binati og minahal kong matalumon. Okay. Mao ni ato ang construction sa Budiga. There is local government unit of Matalom. Nganong naghimo man tag Budiga guys. Aron kasudlan sa mga kuan nga papel sa mga kintahay 2022. Sa last year nga mga papel dapat naadoy kabutangan nganuman. Kay ang Budiga na to guys, pag bagyong udid ang mga papel nga basa wala ma-preserve niya. Dapat adado na jud tay butanganan sa mga papel nga nang labay nga year aron in case of emergency adto na tay makuan makaykay. Okay. Tapad ni sa Matalom Municipal Hall ang ato ang Budiga sa lungsod sa Matalom. Guys na kaya atong bisitahan atong siyang area kung diin mura siya ganang van type nga Budiga na nagis na murag van mura ba tawag mga container van nagsugod pag atop niya atong bisitahon guys ang Budiga na to. O ni guys. Okay. O ni guys na nag ato ang Budiga guys na container van siyang type nga kuan guys. Okay, manig atong Budiga new construction niya patangan panighagdanan kay kuan man medyo o guway hagdanan usaon pagkuha si babaw no dapat na jaman na si Japan bintana monig sa accounting nga Budiga. Okay guys, manig ato ang kuan dere new construction nga Budiga napadi ato hagdanan siya maning atong new construction nga Budiga dere sa lungsod sa Matalom guys. Ani okay, ako mang hinaot nga daghan patang mahubuhat or magtinabang nga jud ta kanunay alang sa kayuhan o kaugmaon sa lungsod sa Matalom. Okay, iko pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa okay. Mo nig update sa Iko TV diri sa lungsod sa Matalom. Unahon ang lungsod alang sa kayuhan sa tanan. Good luck o happy Monday sa atong tanan.